ubaba noma ezule intabeni bayiqala indaba ikhuluma ngayo inkosi yesithathu uNgalozinda ithi wayikhuluma indaba kaNabelungu ekhuluma ngabantwana babehamba nehashi ethi ubaba omkhulu efika kulelizwe ithi wayilalela nengane encane mayithi ngicela ungisinele emkhulu bese indla mhlathi ngamayikisima ngomlenze owodwa bisiqala iyasina. Ngiyakhumbula lolu suku inyanga yezulu yathatha iduku yalibeka la ikhalela uyise ithi kodwa kwakuthi mase lishona sekuntambama akekho wayicabanga ukuthi lo muntu kade simsinisa somlalisaphi. Ithi wayibonakala ephenya amafokozi efuna thina zaseyihlabelela ingane zathi inkosi sikelelo baba Goma